is a great pleasure for me to welcome you to our today's business forum on behalf of the Slovenian Business Club and NLB Banka. Taj proces integracije u regionu pa i u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko godina prati jedan veoma važan drugi proces koji je posebno važan za poslovnu zajednicu, za privredu u cijelini, ali i za bankarski sektor, takozvani berlinski proces koji je započet na inicijativu njemačke kancelarke Merkel i koji je u Trstu rezultirao usvajanjem jednog akcionog plana koji se tiče jedinstvenog regionalnog područja u regionu Zapadnog Balkana. Tu Crna Gora veoma predano izvršava sve obaveze iz tog akcionog plana i on je skoncentrisan na realizaciju nekoliko ključnih politika koji se tiču trgovine, investicija, mobilnosti radne snage i naravno digitalne agende. Želim da iskažem poštovanje prema onome što radi i kako posluje NLB grupa u Crnoj Gori. Ona je po svom učešću u bankarskoj aktivi na visokom mjestu. Zahvaljujem vam se na veoma pažljivom odnosu prema zaposlenima u NLB banci u Crnoj Gori i sa aspekta broja zaposlenih, njihovog standarda. To je veoma važno za moju vladu i za mene i naravno zahvaljujem se na visokom stepenu društvene odgovornosti koje iskazujete prema zajednici u kojoj poslujete. I što se tiče klasične proizvodnje u smislu izvora robe i naravno i nuđenja usluge, naročito je u Crnoj Gori izražena kao takva usluga turizam, to je otvarati puteve, to je graditi infrastrukturu. I što Centralna banka predlaže, a to je promjena modela razvoja. Mi moramo sve manje, model razvoja se mora odnositi na širu ekonomsku bazu, na veći stepen diverzifikacije i finalizacije proizvodnje, kako bismo što manje zavisili od vremenskih okolnosti. Sad se dešava, poslije ulaska u NATO, da u analizama koje čitam, u nekim razmišljanjima sve manje i manje, kad je u pitanju Zapadni Balkan, spominje se Crna Gora. Pored jačanja fiskalne stabilnosti, odnosno suočavanja sa izazovom smanjenja deficita centralnog budžeta i deficita javnih finansija i njegovog prelaska u suficit, jedna od mjera se odnosi, koju smo ove godine sproveli, upravo bila i emisija euroobveznica. Crna Gora je prioritet Slovenije u ovom trenutku, a Slovenija je njen pouzdan partner. I dalje se radi na stabilizaciji fiskalne politike, adekvatnoj otplati javnog duga i ono što je važno, osim ovih fizičkih, dakle, ukinuti administrativne granice, okrenuti se regionu, regionalna saradnja, odnosno susjedima. Yield is important. Yield obviously relies very heavily on growth and generating growth, but capital preservation we're finding at the moment is one of the primary reasons for investment in Montenegro in our particular case. Ali ono što ja mislim je da sve te benefite, sve te pristupne fondove ne treba da izmišljamo toplu vodu, treba da koristimo iskustva ljudi i država koje su to uradile prije nas, a u neposrednom su nam okruženju Hrvatska i ja mislim prije svega Slovenija, jer mislim da je to mnogo uspješniji ekonomski primjer na koji bi se mogli gledati. Mislim da bi jako puno moglo se uraditi samom činjenicu da pojedine države zaista krenu da investiraju. Svi ti koridori, to je uglavnom iscrtano, tu ne možeš da napraviš autoput tako da se ne spojiš sa Srbijom, da se ne spojiš sa Bosnom, to više nije moguće. Ali zaista nema razloga, ne znam što se čeka sa tim izgradnjama. Ne treba samo razmišljati o stranim investicijama, jer kako kaza gospodin Greganović, strane investicije zavise od domaćih investicija i negdje poruka koja mi se dopala za kraj, neka to bude slogan ovog drugog dijela panel diskusije, budimo inspiracija, a ne destinacija. Hvala još jednom, gospodo.